Ab'ebyokwerinda mu kibuga Hoima nga bakulembeddwamu RCC w'ekibuga Badru Mugabi bakutte abantu babiri be batayagadde kwatuukiriza mannya olw'okunoonyereza ababadde batandise okubba ebintu ebiyambako okuzimba ekisaawe ky'omupiira ekisuubirwa okukyaza empaka za AFCON eza 2027. Bano baakwatiddwa eggulo ku kyalo Nyakambugu Sel mu kibuga Hoima oluvannyuma lw'abatuuze okubatemyako. Baagezaako okutwala emitayimbwa, seminti, amafuta n'ebirala. Kandi nyakulembera ekikwekweto hamu na ofisi ya DISO na polisi twagenda Nyakambugu twasangayo bando za mabati, twasangayo emitayimbwa hollow section n'amafuta agayibirwe hakisahe kandi bwire buno ebizibiti bino biri ha polisi. Omukuru rundi omuha basuma betukwatire muga tukwasigana transport abayina abirubasa kandi tukenda hati kwetegereza boha abali omunda mu kampu abakuturuka ebintu bino habo ku bintu bino binakuba biturukire mu store hako biri bingi kandi TBCC kikumanyisa nti ngo it was organized crime. Mugabi agamba bano ekigendererwa kyabwe okubba ebintu kunafu ya nteekateeka wamu n'okugiremesa. Ekintu tikiri kya Hoima yonka, kiri kisahi kya Uganda, kiri kisahi kya Bunyoro kandi kikuleta emirimo n'ebirungi bingi. Tukihereza omugisa abakyombeka bakyombeke kandi tuleke kukiiba. Hako butukukiiba tukuba nitweyiba kandi nitwiba sente za government. Ye meya w'ekibuga Hoima Brian Kaboyo akakasizza nga wagenda okufaafaagana n'abo bonna abaneetaba mu kubba ebintu by'ekisaawe. Government wakwetera program kandi abantu mutajja kandi gitaha mu kuyiba ebintu nti government edesere project ajja tugobole kandi abantu tuletamu emize mibi ati nkaijo security intelligence zaitu zikairema ebintu bibiri nizitoza abantu bagamba kabatwana batwale ebyoma n'amabati kandi abantu abakwasirwege kiro so abantu baterera mutagenda mubuzibu akwa contractor aroho tukwenda malo omulimo go mu bwangu mutalemese kisai kuwa tukwenda Kitara FC tukisambiremu tukwetaga trompira gwa AFCON. Ekisaawe ekizimbibwa mu kibuga Hoima kyakwasibwa aba kampuni ya Suma okuva mu ggwanga erya Take nga bakumala emyezi 18. Bya Isingoma David, Salty TV, Omunnyo.